راج باش تماشاوان هجی رو 29 کانونیه یکشمیه امجاره برنامه هفته نامه پیشکش کرد. تماشاوان هجان ها داخویانیا کجا ایمرالیاتی از دوباره تخوازم بخوریم بری که خاطر جو بخوازم. پروین بولدان سر سوریه اندر دو چون ایمرالی به ریبر راپورا هفدیتن پیکانین بخاصی 3 ساعت هفدیتن دوام کرد و گریان داخویانی دو بشب نه داین ویس برایشتن. داخویانیا کو به زمان ترکیه هاتیه ما بلزو بازوار گران کرمانجی نهاب دستور و از جارد بخونیم دبیجه هیئتا کوچو ایمرالیه جچاپمنی و رای گشتیره مروجا 28 کانون 2024 لایمرالیه به برای عبدالله öcalan را هفدیتنه کی برفره پیکانی تندرستیوی باش بو مورالیوی بلند بو قیمته کی مزند ده چارەسەریه کی مایندج بو پرسکریکا کورد و وی کی گرینگی کی جیانی دبینه ده هفدیتنه ده کو بویر گشدان داوی ین روشتا نوین و ترکیه هاتن نرخاندن برای عبدالله öcalan جبو سناریو ین سبروجا تاری ین هاتنه فرسکرین لسر جواکان çareseriyen ereni peşkeş kirin. Çarçovaya gişti ya fikir raman nezikatiyavi uhaye xal bixal hatına nivîsandin yek jinuva xurtkirina biratiya Tirk û Kurd ne tenê berpirsiyeriyeke dîrokiye ji bo hemû gelan jî bûye xwedî giringî lezgîniyeke çarenûsî. Ji bo serkeftina pêvajoyê pêwîst e hemû derdorên siyasî li Tirkiye bê ku bikevin nava hesabên teng û demkî inisiyatif bigrin serxwe ereni pozitif tevgerin bikevin nava hevkariyên ereni. Yek ji zemîna herî giringiya van tevkariyan jî bêguman Meclisa Tirkiye. Bu yerên li Xezayê li Sûriyê nîşan da ku çareseriya vê pirsgirêkê êdî mecbûrî ye. Alîkarî pêşniyazên opozisyonê jî ji bo bi destxistina serkeftinê gelekî giring e. Ne tenê hikûmet derdorên muxalefetê yên dijî di nava vê meselê de divê ciyê xwe bigirin. Hêz û îradeya min heye ku tevkariya erênî ya pêwîst ji bo paradigmaya nû ku birêz Dewlet Bahçelî û birêz Tayyip Erdogan pêşxistine ez karim hêz bidim. Heyet wê vê nêzîkatiyê hem bi dewletê re hem bi derdorên din ên siyasî re parve bike. Di çarçoveya van de ez amade me pengava erênî ya pêwîst bavêjim. Ez amade me di vê çarçovê de bangawaziyê jî bikim. Ev hemû hewldan wê welêt bigîne asta ku heq dike. Ji bo veguherandina demokratîk jî wê bibe rêbazeke pir hêja. Ji bo Tirkiye, ji bo herêmê serdema aştî, serdema demokrasî û biratiyê ye. Birêz ji raya giştî re. Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder 29 Kanûnê 2024